Biyag wenno patay. Tinapalabas. Sinurot ni Layla ni Roldan iti kubo, ket kinasarita na daytoy. Dinamag na, no asino tinatimtimbang kankwana kadakwada kini Fatima. Kuna ni Roldan nga agpadada anatimbang kankwana. Tapagayam laeng ti pangibilbilangan na kini Fatima. Kang runaan na, asaan na pa'y akayat asarkan ni Ayat, tadi na kayat ti masinga iti panagadal na. Iti sabalya bangir, umadanin ti may kadwa alaban ni Michael, at itulagan da kini Solomon, ket makarwardan kini Dante, iti may kadwa apanangabak na iti laban. Iti met asyenda, saan anasiputan ni Doray ti ipapanaw ni Fatima, iso asinapol na daytoy. Timulong met ti may sa alakay at trabahador amang sapol kini Fatima. Adda ni Fatima iti karayan ngagpapainit, gaputa malamin iti panaglangoy na. Pagamuan, tadday masidagkan kuana akarasaan. Ita gagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag wenno patay. Ay, naglamin. Agpainit at tayo. Nagmayat daglamin. Agsubliak to man ang ditadamin. Nang agpainit at tayo. Madamdamatan. Tumapugak to manan. Nagmayat. Ha? Ano ba dyan? Ha? Ulag! Ay! Ulag! Kagpupuli kita nagtakdaram, senyorita! Di kagpuputi! Percayan! Sa banin di direksyon na! Mala! Oh my God, senyorita! Umanaw tayo dito'y karayan! Ang kapatayan di ulag, tata! Ay, saan ama palin, senyorita? Maditi agpatay iti anyaman anabiyag dito'y karayan. Nagruna dagiti ulag. Takapay! Amangan no bang sanda? Anya? Uray sika. Amangan no sa edenda ka ditadalan mo. Ket pulipulan da ka. Nariga, ti basta agpatay laktat itinabungan ito'y, senyorita. Pinasayaan, kat saan ka nagsubsubyet ay dito'y. Apay! Ang mga nuadaman ng ulag, kat kagatin na ka. Ala, hintayon. Kasakayanan ti kabalyom, takumanaw tayo dito'y. Umaikan, senyorita! Di kagbatbate! Agawid tayon, senyorita Fatima! Nabasbasa ka, Fatima! Sa di no tinagapwam! Tata! Anya ti! Oo, di nakita ni ti kastanuray. Kawan ti dakas ngay naramid ko kankwana. Amang ano ko na marinamas ko ijay karayan. Apay nga rod anabasbasa! Doray! Nagdakkel dyan nakita ko! Nagdakkel! Ha? Anya timpakitang kankwana, tata! Oo, di nakita ni ti kastanuray. Awan ti impakpakita kankwana. Oh. Doray! Nakabutbutan! Kunak na pulipulan na kung dyan nagdakkel nga ulag! Ha? Ulag? Wan! Kadali mabas ang nagdakkel nga ulag iti nagtakderan na. Napan ka ijay karayan, Fatima? Ija iti nakasara kakadakwada iti kabalyo na. Senyorita Fatima, saan mo nga ulitan ti mapan ijay karayan, wan? Gaputaado ti ulag ijay. No kayat mo ti mapan ijay, nasken nga ayaban nakakadwam. Anya? Apay asiko? Apay,
kabaala mapaksatan dagiti ulag. Sana, nasken adwata kadwana. Iso asi ka, Fatima. Saan mo nga ulitan ti mapan ikay karayan? Narigatan. Amangan nukagatan nakati ulag. Addaw, Senyorita Fatima. Mangan ka iti prutas. Nalom a papaya ken abukadaw. Adda dito'y baskay. Asino tinagkunakan ka mangyag ka iti prutas dito ayan ko? Si Kaalaad? Ni tata ikaw. Apay asaan nga iso tinangyag? Apay asikapay lang alaad. Anya mutten, Senyorita. Laad kun namutten kanyak. Kas ko lang napintas. Anya tintanamitin mo? Awan, Senyorita, na pintas. Sige. Inakaon, Senyorita, na pintas. Hoy! Ulitaman ti ko nam? Anya ti ulitag, Senyorita, na pintas. Kasta! Sige! Ulitan pa'y! Kayat ko! Anya ti kayat mo ako nam, Senyorita, na pintas. Ti ko nam, anapintasak! Kayat naman. Anya tintanamitin mo? Laad! Awan. Sige. Inakaon, Senyorita, alaad. Hoy! Laad! Anya dyan na oding ay balikas mo? Ha? Anya man ti mapaspasamag ka. Basket mo't day ta. Naluong mo't apapaya kan abukado. Intad day dya alaad. Iso ajak kayat akanan day ta. Taamangan no lumaadak. Anyo? Kasuron ko day dya lalaki. Laad! Fatima, maditi agoy uyaw. Saan anasaya at day ta? Ha? Uray day dya lalaki. Senyorita alaad, kunana kanyak. Anyo? Asino ang lalaki? Mairupaak no makitak. Mga nadamot madi asinaom kan ko na. Iso ako na alaad ka. Ibagbagak lang matipod no ah. Anya timbagam kan ko na aya. Kinunak, nga apay nga isupay alaad tinangyag kadagiti prutas. Anya? Maditi kasta Fatima. Sinair mo tirik na di lalaki. Ha? Makitak to lang dayjay. Kugtarak. Trabahador lang. Ngam ko namlan asino. Fatima, saan anasaya at ti adda ka apa na? Laglagi pong daytang. Tataik ko. Tulungan ka man langan di taar-aramidam. Ay katuan kasto iti agmula iti natang. Syakmat, tata. Ay marugitan day ta imam Bay amon, sakon. Kayat ko nga rutiak sursuro. Nga uray marugitan dagita imam. Wan! Sige. Mangala ka nga ro di iti imulam. Tata? Agtubo nga tati imulak? Kwa. Amangan no saan, senyorita? Saan nga agtubo? Why? Iso abay amon. Saklatan. Si kalaangan ti parayawat dita si Milya. Sige. Syaklat ta nga rodan ti parayawat. Amom, senyorita. Nagpintas ka man. Wenmat ngamin. Katno karupropak ni mamak. Ay, saan mo ta? Ay, kwa. Awan gayam. Ni mamam gayam ti karupropam. Saan ani papam? Wenmat. Isuan apintas ka, senyorita. Himala ka talaga iti inam. Nagpintas ka. Wenmat ngamin, tataik ko. Napintasak. Takarupropak ni mamak. Tinasaya at Ina Anastasia.
Dito'y kalatan kalapaw ko nga umay mangan. Iti agsapa, aldaw kan rabii. Tapno saan kan nga agluto iti kalapaw mo, ina? Ha? Kayat mo? Uwan, ina. Ibagbagak lang nga rodan. Sige. Kayat ko mo. Bayam. Tain nakalyan amin dagiti molak akamote. Tayag ko ditoy. Sigilat ta, ina. Ay na. Kasta ti kinasaya at ni Roldan balasang ko. Kasta ka di, ina? Amoyo ka dino sa dino ti ayanda ita? Jack nga rod amo. Ay, Naliday ka, iti kaawan ni Roldan. wan, ina. Agawid danto. Sapay ko ma, ina. Ay, mabisin akon, Silya. O sige. Agida sarakon tamangan tayon, ina. Ina, ato ti plato yo. O sige, maan kayon. Idi mangmangan kami kan ni Roldan. Balatong ti sidamay. Ha? Linaukan na iti bulong parya amula na. Kasta ka di, ina? Ina, amoyo ka dino sa dino ti ayan ita ni Roldan. Jack amo. Ni Michael, amoyo ka di ti ayan na ita. Jack nga rod amo. Ay dagolit kamot, Ophelia. Oh, naibalik kasi tinagan ko. No kasta, saan nyo nalipatan tinagan ko? Sa anak mo't ngagabaw Sige, mangan tayo nga rodan, ina. Kagayam dito'y pagmulmulaan ni tatay ko itinatong. Wen, Duray. Tinulungan nak ni Senyorita Fatima anak mula. Apay ka di, Doray. Sapsapulan nakadimanan. Di kagdanag. Tasaan akong ngagsubli jay karayan. Sapsapulan ka talaga. Di kamot ngamin agpakada kanyak no sa dino ti pagturungam. Naskan ka di, pay? Naskan ah. Saan ka di, tatay ko? Wen. Husto ti ko na ni Doray, Senyorita. No umay ka dito'y ayan ko. Masken nga ipakadampay nga umuna. Tapno amuna ti pagturungam. Sige. May mayat no agpakada ka kini Doray, Senyorita. Ngamin, agda naglakit day no di nakamakita. Nangog mo, Fatima. Wen. Ay na, Doray. Nagagat-gayam ni Senyorita. Tinulungan na ka nagmula. Iso ti parayawat iti similya. Parayawat aklaang, Doray. Ngamin, no agmulak, amangan no saan nga agtubo. Kasto? Kaya't kung matamapadas ti agtrabaho dito'y asyenda, Doray. Naragsak gayam. Ala, no kayat mo? Umay tantumanon inton Sabado. Wana, kat ibagak to ka ni Roldan, asumurot tumat. Anya? Wana, naragragsakak, no kaduwak to ni Roldan. Maturog kan, Dante. Bye-bye anak lang dito eh. Tagtugtugawak pa'y. Naskin na maturog kan, Michael. Tanong mapuyatan ka. Agkakapsot kan to inton bigat. Laban mo pa'y. Sige, maturog tan, Michael. Sige. Agid data nga roden. Naskin na mga abak ka, Michael. Iso maturog kan. Nasaan kang agkakapsot inton bigat. Laglagi pam.
At ilaban mo, ket para iti kabsat mo. Dante, No mangabak ka, rumwartan dito'y pasdak. Ket agkita kayton iti kabsat mo. wen Dante. Ket agyamanak iti dayta palagip mo. Sige, maturog ta. Michael, addan dimtang a kotse. Kotse siguro ti makipinnos ta dayta. Nagpintas ako, Che. Kotse ti baknang. Oh, addaman ang dimtang amay sabay a kotse. Nagpintas manen ako, Che. Boss Ansot. Oh, addaman ang dimtang. Una yan. Nagpintas manen ako, Che. Pasig ababak nang ti makipuspos ta, Boss Ansot. Wan, pudo dayta. Michael, umaikan. Agsagana kan para itilaban mo. Wan, Boss Ansot. Sige. Bukbukam ti baso, bodyguard. Wen, Big Boss. Ato'y Big Boss. Big Boss. Adon tinaurno nga tao. Ado ti agbuya ita itilaban. Nasayat. Simang pet aminan dagiti kapinustam, Big Boss. Ado dagayam. Kaya't asawan dayta. Ado ti abakak akwarta. Big Boss. Sige. Bukbukam pa iti baso, bodyguard. Uminumak, sakbay asangwak dagiti sanga ili. One, Big Boss. Michael, napanin ti kalaban mo dita sango. Naglastog. Kabay lam dayta, Michael. Nasken nga bagam. Wan, Michael. Dakkel ta kalaban mo. Ang maala dayta iti taktika. Tiraam ti panga, kan ulo na. Kasta ti aramidak. Aganad ka siputam ti garaw na. Wan, Boss Ansot. Mamrugin ti laban, kagayon! Aglaban ni Rod! Nasiglat! Kentiglat! Nagalas-tinagan na. Biglat. Mamrugin ti laban, Michael. Mapan kan iti sango. Wan, Boss Ansot. Lalaingon, Michael. Wan, Dante. Iyong muna naunag iti karsel! Ang paglabanan ka! Yan, nisiglat! Dayayan. Imunagan ni Michael iti paglabanan da. Isumarunaw naunag iti karsel! Siya, di kalaban na! Ani! Biglat! Imunagan ni Siglat, Boss Ansot. Madanaganak. Mangabak nga ta ni Michael, iti dayta alaban na gagayem. Di uliwana denggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Biyag! Wenno patay! Tinapalabas. Ijay karayan, idi agpapainit ni Fatima. Adday masidag nga uleg, ket kastaunay abuteng na. Dimteng nila kay Iko, ket kunana asaan ngagkutkuti itinagtakdaran na. Nagtungpal nga rod ni Fatima, agingga apimanaw matlaeng ti uleg. Inawis nga rod ti lakay to'y balasang tapno pumanaw dan ijay karayan. Kabayatan na, itipasdak ni Solomon, dimtengen ti oras ti laban ni Michael. Ita gagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Iyong muna naunag iti karsel! Ang paglabanan ka! Siya, nisiglat! Dayayan. Imunagan ni Michael iti paglabanan da. Wan, Dante! Isumarunaw naunag iti karsel! Siya, di kalaban na! Ani! Biglat! Imunagan ni Piglat, Boss Ansot.
Madanagan. Agbuya talaang. Sandang agkot ko ti. Nakaposisyon dalaan, Boss Ansop. Agulimok ka, Dante. Agbuya ta. Nagkararamidan da nga, Boss Ansop. Nakaposisyon damot natan. Basta agulimok ka, ket agbuya ta. Di kan sumanao, Dante. Kastoy tiwagas tayo na udi ang nakalaban ko. Si putak na yung bagtigaw na. May sa titurong dagiti matana. Naiturong kanyak. Jak agpaabak. Perangak lata. Wow! Sa bali tiwagas na. Agikis-ikis dagiti saka kan ima na. Adula amin na amon. Sige! Tumira ka, uming! Tatok kolak dagiti sagam! Wow! Pinaggaraw na lang dagiti ima na. Sa bali da ito'y aklase. Nakamot talang kakadilatan! Sige! Sugod! Sa anak asumugod. Urayot nga isuti muna. Lukas ta! Di mo kaya't isumugod ah! Yak nga ron! Wah! Si Mart naman. Nagadukat ng style mo na. Tawas ti kopter mo! Diyak na tiro. Naskin mga adalag tiwagas na. Hupsya! Nakalisi. Boss Ansop, apay kasi iti laban da. Ad-ado ti pinaliw da. Agbuya ka lang. Si putam kit di titunggal garaw da. Tapno makaadal ka. Oh, dayay. Nakaposisyon da manen. Kit di da naggargaraw. Ang nga klase ti laban da ita, Boss Ansop. Masirib ni Michael. Ammo na ti aramidan na. Ano nga ti urayan da ito ang kalaban ko. Takaslaad da kayat na aparwarak awagas ko. Hanggang sige. Kasta ti kayat na. Ipaay ko nga rot niya! Natiro. Ita, ilak kunti ima no? Takit ti braso! Imoy lang! Og sundor ako! Anay ko! Mga bakan ni Michael! When Big Boss! Sa nabalin ang mabayag ti laban na. Basta mga baka. Ay, Big Boss! Di naman na nagkutkuti. Sa balim at itaday to'y aklase ti napanayan. When nga rod, Big Boss? Matagtagan siguro ang dagiti nakipinnos na. Bay amlaan. Ha! Dajay! Naggarawan ni Piglat! Banat manay! Kas talagayang tiwagas na. Day taladakkel abagi na ti pangbutbuteng na. Palpasak nga roden day ito'y alaban ng... Bangkap! Makit kita kunti kwartang abakak iti pusta. Pagkarot, Big Boss! Nangabakin ni siglat. Nasiglat talaga. Nangabak man ang tidjas kaya, Michael.
Ad-addaman itan tilastog na. Meron na makagawon ni Kiglat. Kaya't nasaan, nangabakan ni Siglat. Buisit! Nangabak man ni Michael. Buisit na talaga. Onya, da kayo anak ipinustak. Anya, di makunayo. Sige, aklonan may anaabag kami. Kasta talaga ti pusta. Kaya magsubli kami tumanay. Welcome kayo lata. Sige, adan ti kwarta iti tagaygam ko iti kaha. Awan surok, awan kurang na. Ket kablawan ka. Tas ikalayang tinangabak. Nukuma, tanakigudwakan ka. Nalabi, at damit bingay ko. Kasta lang, tipusta. O sige, urayak ti panagsubliyo. Nangabak ka, Michael. May bagay kan katimpanagan ni Maskay asiglat. Namin, talagamot anasiglat ka. Bosansat. Naragsakak. Panangabak ka, Michael. Naragsak kami. Juan Dante, nangabak ka. Unak na maabak ka. Gapot akasla di mo kabalan ni Piglat. Ngam inahabak mo gayam. Dante, orasan. Tapno rumwarta dito'y pasdak. Michael. Michael, kwa. Kastoy na'y. Mapanak itamat laang iti ayan ni Big Boss. Michael! Mabit lang! Oh, surutok ni Michael. Ayan ni Big Boss. Kasarsarita na dagiti pulis, Michael. At dada iti opisina ni Big Boss. No kasta, mapanak ijay. Ups! Saan? Di ka dardaraso do, sigla. Binilin na kami ni Big Boss. Nga sino man ngagpilit at sumbrek, iti opisina na. Kat paltugan mi. Anya? Basta oray mamalpas ti panagsarita na. Sabay sumbrek ka, Michael. Anya? Michael! Ansop! Ayaban ni siglat. Ang mga namapilitan kami ang mangpaltugan ko na. Ne? Di yo ramidan data. Ibabayo to paltog yo. Agraraman kayo. Nadaan kayo lang iti paltog. Kunamlan asino kayon. Tasa na, agpilit mo muna iti opisina ni Big Boss. Wow. Michael, umaykan. Umadayo ta ditoy. Oh, anya. Mapnak kayo kadimot laang, itiinted ko kada kayo akwarta. Da kayo apolis, apapagayam ko. When Big Boss. Kasta ti kayat ko kada kayo apolis. Kat, itad yun to ko ni Hepe, ti sobre apapaitad ko. When Big Boss. Nasayat, amoy dakdakkel pa iti kwarta amaitad ko kada kayo. Nulaket tama protektaran nyo to'y pasdek ko. Nuawan da ito'y apasdek ko. Saan kayo met amadaan iti kasta kadakkel a kwarta? When Big Boss. Pudno da ita. Intun sumaruno, nayunak tupay. Namnamaan nyo da ita. Agyaman kami, Big Boss. Di sobre apapaitad ko kani Hepe. Di uliwayan nga itad. When Big Boss. O sige. Mabalin yung tirumwar dito ipasdek ko. Dagay, napanan lagi ilugan lagi ti pulis, Michael. Naglugan ta ko maijay. Ngam ado mo ti tao ni Big Boss ang nakabantay. Nakapanaw dan. No kasta. Inak kasarita ni Big Boss. Gaputanas kan atong palan na titulagan mi. Sige, Michael. At nakaklaan dito yung agor-orekin ka. Katapaman na palubusan na tan. Rumwarta na dagos. Sige. Mapanak iti ayan ni Big Boss. Mapanak iti silid ko. Kat bilangak ti kwarta ngay nabak ko. Isuad na kayo a bodyguard ko. Sanda kasi ngaan.
Jak kayat ti masinga. Matungpal, Big Boss. Big Boss! Ah, Michael. Oh, da kayo bodyguard ko. Di ulip-lipatan ti bilin ko. When, Big Boss? Big Boss! Big Boss! Rumwar kami dito pasdak! Anya, ti sasawa marumwar kayo dito pasdak, Michael, alias Siglat, ha? Big Boss! Agsarita ta! Wala ka man din. Michael! Paltugak saan dito yata, Wansot? Yeah! Anay ko. Makitang bursyo. Anay. Uray mula na ibatan tapaltog mo. Gapo itipan na kay parusisim. Itipan ang kutargan ka ni Siglat. Lumaban ka, Bursyo! Lumaban ka! Sumartong kayon! Di rubruban ti pungtot ni Siglat. Aglisi ka. Labanan mi ni Michael. Sige! Ibatan nyo tapaltog nyo. Labanan dak. Uray amin kayo! Sige! Magbantay mo di ground. Ijay da ka bugbogan, Michael. Sige, Sige man. urayan kayo ijay. Sulutan tayo. Saan? Di yu tutupan. Anya ketasanan. Intayor ka kadwa. Bugbogan tayo ni Michael. Down. Anya ti mapasamak kini Michael iti dayta agundaway. Agtungpal nga ta ni Solomon iti tulagan da kini Michael. Gagayem. Di uliwana denggan ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Biyag! Wenno patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika June Rebutazo. Computer recording technician Mark Molay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!